Contemporary Art in Urban Public Spaces hija konferenza li xtaqet tibda l-konverzazzjoni mas-soċjetà Maltija dwar l-arti fi spazji pubbliċi fl-imbliet u l-irħula tagħna. Kelliema lokali u internazzjonali minn dixxiplini kreattivi varji esploraw l-arti kontemporanja fi spazji pubbliċi urbani. Konferenza organizzata mill-Malta International Contemporary Art Space MICAS. Spazju pubbliku belt fi spazju demokratiku u għandu dejjem il-potenzjal li jsir xi ħaġa u li jsir xi ħaġa oħra u l-arti pubblika, l-arti fl-ispazju pubbliku tista' tatwa dak il-potenzjal. U l-arti fi spazju pubbliku dejjem toħloq konverzazzjoni bħal filosofija u bħal politika jew ukoll kontestazzjoni. Imma l-mument li tista' titkellem li tiġġenera diskors konverzazzjoni qiegħda tagħmel att demokratiku. With the proposed opening of MICAS in a couple of years' time in Malta to start having discussions about contemporary art and how it affects the community are incredibly valuable, because even if we're not completely aware of it, culture, contemporary art, it affects all of our lives. It's kind of woven into the fabric of modern life. And to have the opportunity to talk about how it affects each and every one of us and how it affects our public spaces is of enormous value. Public art and contemporary art in public space is a crucial issue. As a director of a design museum, my contribution was to imagine that several aspects contribute to make a successful operation. Listening to the community, building together a new ethos, and try to reconnect with that tradition. Il-kelma spazju pubbliku m'għandux ikun biss xi ħaġa fiżika illi immorru u nokkupawha, imma hija iżjed ikkomplikata u li tinvolvi n-nies kemm soċjalment kif ukoll personalment. Ġifieri l-ispazju pubbliku ma jsirx waħdu, aħna rridu nagħmluh. How important public art is for democratic countries like Malta, for the development of a democratic culture, and generally for making cities and urban spaces more interesting and more livable. MICAS bħala organizzazzjoni tal-arti kontemporanja u li jixtieq li jiftaħ konverzazzjoni wiesa mal-pubbliku dwar diversi suġġetti li jolqtu s-soċjetà kontemporanja u l-kultura u l-arti, ħassi li din hija okkażjoni fejn nistgħu nibdew din il-konverzazzjoni fil-komunitajiet tagħna u naraw kemm hemm intenzjoni u għaġġ għal din it-tip ta' konverzazzjoni. Mill-attendenza tal-lum rajna li din hija xi ħaġa mixtieqa ħafna. Minn meta llonċajna il-kunċett tal-MICAS fil-2018, aħna komplejna l-proċess u komplejna bil-ħidma tagħna biex inlestu l-bini tal-galleriji tal-MICAS, tal-Sculpture Garden u tal-ġonna u jkunu lesti sa 2024. Fl-istess ħin għajna nibnu l-istruttura u għajna nibnu il-programm artistiku tagħna li nagħmlu kull sena fejn aħna noffru pjattaforma għall-artisti internazzjonali u artisti Maltin tal-arti kontemporanja kif ukoll kif għamilna llum illonċajna l-ewwel konferenza f'din is-serje ta' konferenzi tal-education. Il-programm tal-education tal-MICAS dejnieh sentejn ilu fejn kellna attività mal-iskejjel tal-lokal tal-Furjana u tal-Belt, kellna wkoll attività Pjazza San George, Shadow Color Pavilion fejn konna kollaborazzjoni mal-VCA u mal-Esploraw minn attività fejn it-tfal u familji setgħu jiġu japprezzaw ix-xogħol li qed nagħmlu.